Good evening, everyone. This is Horobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 6, verse 25 to 27 in Horobo language. I'll be reading Matthew Uyobi Royi Isa Awo Royi Ujegbiyori Rite Ujegbigre. Verse 25. Erina me takewene worwa enwa ke omawe obo wokare kugbe obo wokada eye ama wokewo ro enwenwe gare no ama. Verse 26. Gbeni emefran rehe obenuna anyị kan anyị vue anyị wo eru je osewe rohe obo ogiwu ghere anyị onwa gbe gharị nọ anyị. Verse 27. Kono resa ro enwa rode sebru emera ba ugrogro royin. Thank you.